Evde radyoya denge gele. جنابان چند رادیو دنگ گلدن باش گودارن هجا ایرو 8 چلی 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 hemen uçe navaroje peşkeş bikinle peşi çanser nuçe. Komitiye revebera PKK ju bu hesap persina komkuja Paris'e tevlim meşu mitingan kirin. Heren keskin gut sakine cansız yek jijinin heribe bandor bu. Ve Strasbourg'e grubanı nöbette urgir. Devlet artık dagirkerli kovane bombeli vasayı teke baran. Şeniyin haseke berbi bendava tişrini ve deherikin. دوباره başka odarın hecam dest به برفریان و چین خودکن دولت آترکا داگیرکرلی کوبانه بومبل وسایت که باران دولت آترکا داگیرکرلی گنده گیرکه گریکه یل باشور کوبانه بومبل وسایت که سیویلان باران لسر ایریشی آگاین برفره نهاتم دست خستن هر وها دولت آترکا داگیرکر بومبیان لپرا قرق و زاقجی دبارینه دوان کلیانده bomba barana devlet Atirka dagirker Abu Balafreyn şer siha u topan ali serbenda ve tişne u derdora ve devam dike şervanı meclisa leşkeri amın biçe duvasayten doçka li ser bu imha kirine. به هزاران کس دچن بنداوا تشرینه به هزاران کسین کانتونا رقه و جزیره جبو شرمزار کرنه ایریشن دولت آترکا داگیر این سر بنداوا تشرینه و خودی درکتن علی قصیده یا کل دیجی ایریشن لبر خودی ده دچن بنداوا تشرینه خلق طبقه جیج باجار محمودی لباکور هرم بریکت و تبلی کاروان رقه و جزیره بو و بر بنداوا تشرینه و دچن لسر بانگاره و بری خود سریا دموکراتیک باکوروشات سوریه به هزاران کس به صدام وسایتان بر خودان بنداوا تشرینه دوی نابرده جی کانتونا فراتجی به هزاران کس بر خودان بنداوا تشنه و بریکتنه. کمیته رهبر PKK جبو حساب پرسنا کومکوجیا پاریس ام تevلی مش و میتینگان ببن. کمیته رهبر PKK به داخلیه که شهیدین کمکوژی نه چلای 2013 پاریس بیرانی نوگد 12 سال لسر شهید کرنه هفره سارا روشبین و روناهی در باسبون و کمکوژی نهاتی اشکره کرن و سوشتار و برپرسیار نهات ندارزاندن و جزا کرن. PKK دستیشان کرد که کمکوژی پاریس بزانه بون و پلان کری هاتیه کرن و گد آرمانجا و کمکوژی برطرف کرنه تکوشینا گل کرد و تفگر آزادیا کرد بو. کسی که کمکشی نه چلای 2013 یال پاریس پلان کرو پیکانی جالی هر کسی و تیزانین لیره و بری فرانسای راستی اشکره نکرو کجر دادگه نکرن و حساب نپرسی جبر و هلوستا نینی یا دولت فرانسا همان کس او در دوران کمکشی دویمین لپاریسی کرن فرماندار شهر لدیج دایش اوین گویی و دو ولات پاریز کرد شهید بون فرانسا ایروجی به همان هلوستا نینی حرکت دکه امجاره کدن بانگلره و بری فرانسای دکن که به رنگ کی دموکراتیک تف بگره حقوق خوا و گردونی بجیه بینه و همو سوشتارن دو کمکجیان اشکره بکه و جزا بکه. PKK گفت که دست نشان کرنا پارا ریوبریا طایب اردوغانیا دوان کمکجیان ده و دارزاندن وان و پیشی دخل کرنا کردان بگره و خدمتش دموکراتیک بونا ترکیه، سوریه و تواهی روجلاتا ناوین ره بکه. ام بانگل گل خوی ولات پاریس و دوستن گل خو و همو آلین دموکراتیک دکن که حتی به دستخستنا و انجام تکوشین مزن بکن. PKK گفت که دشر سیمینی جهان ده رژیم باسه یال سوریه هلوشیا و روشکانو درکتی هوله. دعوا کرنا سیستم روجلتا ناوین آنو ده کرد و کردستانی خودی رولک کلیتو دیار کره. جبو که روجلتا ناوین دموکراتیک به ریبرا پو دست به هولدانه کنو کریه. انجام پینگا با آزادی یا نونتوایی تکوشینا گریلا و گل کرد دولت ترک مجبور کرد بچه برلینگ ریبراپو. داخویانی شانده یدن پارتی که پشتی هفدیتنا به ریبراپو را کرد هم کیفا کردان و دوستان آنی هم جی اتمسفر سیاسی لا ترکیه گوهرد. امو گل و تفگر و پیواجوی گرینگ دبینن. ام هر تم لپشتی بریارین ریبراپو را دوستن و ام ایرو و هر دم راوستن. جبوتا کوشینا ریبرا پو بسر بکه و ام هر وظیفه دکه و سرمله ما بچی بینن
دهمان دمده لهمبری لیستک فن و فوتین سیاست و میجی خرکری فاشیست جی ام بالدار و هشیار بن. ام بانگ لگل خو و دوست خود کن که لهر قاده بشتاری مشو میتینگان ببن. Kormede bankla herkesi Kirku'da yazdığı içlede da Kevin Kadan. Kormede bu boğanaya komkuşuya Paris'e da xuyane keniviski dadı da xuyane kormede de vahat kutsan devlet atır gelekcaran banka komkuşuya liser siyaset medarın Kurd elin Avrupa'yı kir. Leveli devlet Fransa lehemberi katliam menkul edici siyaset medarın Kurd bek hatın bedengma. Lemberi van komkuşuyan perskireka baveriye dınava gele Kurd oraya gişçiya demokratik de zedekir. Devlet atır kuye verekiye je siyaseta be cezakina devletin Avrupa'yı dikire. Li komkuşuya yekema Paris'e de berpersiyari نهاتن اشکره کرن برواج وی که به شرطنا دلیلان هودان کنکوژه و شیرن دولت ترکو جوی باوری او ویرکی گرد دویمین کنکوژه پارسی پکانی ایش و هر ساگل کرد و گروژا اول تازه جبو اشکره کرن برپرسیارن وان کنکوژیان به سالانه تکوشنا خویا حکم دودومینه اسرائیل جل باجارن برلین کیل دیسند و حاله ین آلمانیه دیازه içleyde ve çalaken girseyi belli darxısın. Ev kormede banktaki ku hemu gelime beştari van çalaken ben o hesabı van konkujamı pırsın. Eren keskin gut sakine cansız yek jijinin heribi bandor bu ser katilkirna siyaset medarejin sakine cansız re 12 sal derbas bun. Hevseruka gişçi hadi eren keskin tekildari sakine cansız su tek oşinavi ahvi. Eren keskin diyarkir ku sakine cansız demajı girtke derketiye serdana ofise vankiriye ugut. Min dit ku avaya ki veya cuda heye o havaya ki ve cuda heye o herkesi bandor dike. Ev barasti yek jijinin heribi bandor bu ku min ev naskiriye. Eren keskin ani zaman ku ev besakine re beştari şeveki buye o vuha god. Ev liser heman masayı rünişten. Mevi roje liser gelek mijaran sohbet ker. Her tim kala açtı tek oşina açtığı diker. Eren keskin diyarker ku katilkernala Avrupa'yı eri şekiledici tevaya gele kurde u balk şan servan kalan. Ömer Güney ajaneke bu. Dicivineke parlamentoyu ku ezli Paris'e beştar bumde وی ورگری آمن جیه کر دما کناسنامه کجر اشکره بو امهین زیدتر مطمئما ارن keskin katliama le Paris'e ya duyemi ji bir tıxe u buhat beje kırkırna kurdenle der ve nere uşekenuye yani hem hevala jin adı konsere ve berakecekede hem ji siyaset medarajın be haman rengi haten gule baran kirin mıxabın hatta ku perskereka kurçari serne be ev xeteri de bidome eren keskin bilevkir ku 12 sal ve gere sakine cansız Fidan Doğan u Leyla Şailemezde meseleye kurji berbe macere genu ve diçe ugut ve arnigariye ayşti bedenge kebilen be daxwaz kirin. Nöbet azadi ya ku bu peşenkte inisiyatifa jire rapor azadi bu armanca azadi fiziki re rapor 25 Haziran 2023 de bajar Strasbourg Fransa'yı hat despekirin devam dike. Her haftaya komencuda yenji velaten Avrupa'yı nöbete de verdikirin. De haftaya 65 de endamın partiya yekitiya demokratik peyde Ali Osman, Muhammed u Mustafa Haftaro devir girtin. Liser nave kome Ali Osman ağvi. سرناوی رخصنا پیده یا اروپا ایرو ام پیشا CPT پیشا پارلمانتو اروپا جبو نوبت سروکاتی وقت رخصنا پیده ام دست پیدکن طبی 25 ساله اثرات سروکاتی مده حتی وقت نهو بین آفبر گلی ما لفیدری وقت نوبت دگری هم زیارات ویدری دکی لهمبر پارلمانتو اروپی جبو ویکیجی اف خباتنی 13 ساله به نوبر نوبت سروکاتی الویده تیمشاندن جبو وکیجی بانگوازی ما گلی ما هر تمو دایم سروکاتی ما دما داویه دست به واجوه کی کریه ام هیوی دیکن کو گلی ما هر چهار پارچه کردستان الاوروپا الدورا و به واجوه کوم به دیسانه دوی دما پیشامده قتل عام پاریسی تی ام پیوی دیکن کو گلی ما 11 مهده هر کس هبونا خواب ایراده که مازن دوی مشا پیروز ده بده نشاندان جبو وکی جی تابی رو روژاوای کردستان جی جوی پیواجوی نقوته ام جوی داره پیشبر CPT
پارلمانتوی اوروپا ام وقت رخصنا پیاده سلاف خود دشیننش قوات خوی قصده را یکو ایرو تچپری صدا تشرینی ده من بجده ایرو برخوادانیه که مزن دکن ام سلاف خوش بوا دشینن و ام پیوینه کو گل مجی بین آفبر و دورا قصده دورا ریوبریا خو د مرحله که وقص حساس ده بسکنن جبوه که جی هر تم و دایم گل ملودری ایرادا خود نشاندان جبوه که جی همش خبات همی حوالا را سرکفتنه دخواست Sırı önder de Ahmet Türkçe de şande anuya İmrali'de cehva gire şande İmrali'ya den partiye be seruke giştiye partiye davaya Ali Babacan re hevditin kirin. Pişte hevditini Babacan'ı önder da xuyane dan. Babacan da xuyane de vagut em hevdanı çareseri gendi ve pevajiyede gerin gidip inen. Veke partiya devaye em peşkiriye beden her gaven jidil u ciddi tenavetin. Deve pevajiyede tişta gerin jidil bune. Em giringi dedin tevgerin jidil en raydarın hükümeti. Lebeledi ve zelal bebeku Erdoğan Likud sekine. Pişreci önder ahvi ve eftişani zaman. Her peşniyar u şiret bıkasi zir bıkıymetin. Em dikarın be esas girten avan zemina mutabakat ya babiken yek ji dersame ji tişten bere girti ji eve eme pişre da xuyane ke berfreh bidin Önder dazani kudema hevditine kenu yali İmrali zelal ne buya ugut ve Ahmet Türkçe de hevditine de ciha bigire Önder dazani kuvveke şande İmrali ya den partiye ve partiyen kurt reji hevditine biken Tevgerincinin azad tecahat ekillerin nezikatiye hem saziyen çepemene yenile hem berire ve rapo peyame koşan. Daxuyani tecahat ve dudome pişti hevditina bireber Abdullah Öcalan redraya giştiri çepemene de nikaşen tünt hatikirin. Lehin saziyen çepemene ligur giraniya peyvajüye tevne geriyan. Ev sazi ligur ku pişeya rojname geriye ku te xwestin همو پیوانین اتیک و اخلاقی بین پیدکن. داخویانی ده تراگاندن ده پیواژه که و حساس ده هولدانین جبو چاره سیریا پرسکلیکا کرد آکو مهرا خوال دیروکا سیاست سالیا ترکیه دایه de hedefin kesin şer duxazındaye. Lebele Brez Abdullah Öcalan ji bu çaresiriya pirsgirêka Kurd aktorê Serekeye. Tevî ku 26 salî İmraliyê dibin tecrid û işkenceyê giran de jî ji bu gelan wekevî azadî û aştiyê pêk bîne hev dide. Brez Abdullah Öcalan ji bu gelê Kurd sembola jiyaneke ji bu berxwedan û aştiyê û gelê Kurd azadiya xwe de azadiya Brez Öcalan da dibîne. Ji bu wê jî dixwaze bingehên agel, tendurustî, ewlekarî û azadiya Brez Öcalan e. Ji ber ku Brez Öcalan temînata jiyana bi hevreye. Daxuyanê de hat destşankirin ku nêzîkatiyên hin sazên çepemeniye yên hemberi Brez Abdullah Öcalan jaliyê jiran ve nayê qebûl kirin û hat gotin. Rastiya ku hin medya û sazên çepemeniye li şûna ku rola Brez Öcalan bibînin nêzîkatiyên ne ciddî dimeşînin. Ev zimanê şer û nefretê ne geleme û ne jî em jin qebûl dikin. Ev zimanê ku bi nabûn tê meşandin û dibin bandora zayendperestî û netewperestiyê de sedema têkoşîna tevgera jinên azadî xwaze. Brez Abdullah Öcalan teminata ku netene Kurd gelin ruşata navîn jê li ser bengeha wekhev û azad bi hevre bişîn. Brez Abdullah Öcalan têkoşîna azadiya jinê bi têkoşîna gelê Kurd firêkiriyek û bi felsefeya jin jiyan azadî hêviyek da gelin ruşata navîn. Pirsgirêka jinê weke pirsgirêka xwe ya bingehîn dît û azadiya jinê kir bengeha jiyan û têkoşîna xwe. Di têkoşîna xwe ya 5 salî de bi ramana jiyana jina azad û paradigmaya civaka polîtika helaqî nedî ji avahî û saziyên serdest ên mêr bûye avakere jiyaneken û têja didawiyê de vê bangê dike. Li ser vê bingê em bang li hemû hêzên demokratîk û bi taybet tevgerên jiran ên ji bo azadî û wekeviyê tê dikoşin dikin ku li hemberî zimanê nefretê rabin û ji bo zimanê azadî û wekeviyê tê bikoşin. Şervanên hêzên Sûriye Demokratîk Qasêde li êniyên şerê kantona Firatê li dijî êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çêteyên wê berxwedaneke li hengî dimeşînin. Di heman demê de hemû beşên civakê jî ji bo piştgiriya şervanan ketine nava seferberiyê de. Emîra Hitoyê em ji gundê Têrmikin em hîrol vedere em ji şervana ro ew ê çêtkine nên çêtkine ro nên çêtkine ji bo ew hevalon heyanê em konin em qesir nakin em wan yardım kin Xwedê qewetekê bande em ji hemû hêza xwe piştgiriya şervana bikin û Xwedê qewetekê bande inşallah. سعيدة عزتها شكون دي قرمهم ديال الشهيدانم
امیر شروان خارشی وید کنه کفتنه دولمنه یعنی شر مواری خواستن از هر مشیره جی شروان مهیروش چپل شر دانه که اردوغان جی برای تهدید خوار سر ما هبه امش اردوغان جی ناترسن برای ور تهدید جی بکی حیا دلو بخونید ما هبه ام گند خواجی برا نادن گند قرمو کوبانی عملا برا نادن شروان ما جی رو شیر دانه کوبانی و چاقی جی نکت نه جی ناکوه و دوم جی ناکوه و اما دوم پشت شروان خوابن جی شروان ما جی ان شاء الله ودم سر کفتن به جوان رو هدلو بخونی ما هبه جی اما به شروان خو به شهید خو کامران احسانه ام هیرو جبوی شروان خو خورنه چید کنه دجمنه کی هوه زارو که مواد دجمنی هوه ایرش دکه حرو ایرشی قرقوزن دکه دبی از درباسی کوبانی بم زارو که ماج خدانه بنده پیشی گرتنه شیر دکنه خورنه هم چید کم زارو که خاگینه هیرو عرضه می ولات می زارو که محیمای نک کید که بکه ام ته ایرشی سر کسی نکن ایرشی ورنه سر ما ام فدای نه زارو که ماج فدای وی گالینه پارستان ولات خو مولا خاده کن و عرض ملک خواهد کن هیرو به شروان ما زارو که ما اما دیسانی اردون را که چطور موی چاقه داعش کینان او داعش هووی که ایسان قتل و قیل دکن بن کیره را در باست کر ندگو زارنا ندگو فلانه ندگو بیفانه بن کیره را در باست کر که هیرو و حیا کاننجی و نقطه خونی جید ماده هبه و به اردوغان جی نبه ام دایی گیش که پشت داری خانه و اردوغان چه بکیجی سرکاتن آمه بشی بر خدا نیامده بشی بر خدا نیامده نوبتال سر سینور روژوا 27 روژن بینا بردوام دیگه حاجی شکر آسلان اینو تو 4 سالی هر روز جنابچه آکر بارانته سر سینور قاموشلویه و بیشتری چالاکه نوبته دیبه آسلان تکیدار هلوستا خو آخوی و هاکود ایرو ری بره مهیه ام توک پشگیریه دیدنوی مه نه حقی لکسی که نکریه لگلک لمه تکرن آسلان دی بیجه مینا هر کزی اوجی دوزا خویا رواد پاریزن و دوام دیگه خاکا لسوریه خاکا کردانه خاکا مکرنه 4 parçe و دانه عراق ایران سوریه و ترکیه ایرانی هر روش کردان بدار ودکن ما کرد نمروون کرد ملت که قدیمن جبر ظلما لیده هات کرن ریبره که جنا وان درکت اصلا ده بیجه هکه آشتی بخوازن و دمه بلا شر بدن سکناندن و هبداوی کر هکه مذاکره بکرانه ده باش بویا لناکن شر هی بهتر سردکن ام به سردمه لورن گلیمه دشتا باش و خوشی دخوازه دشتا نباش نخوازه هسروکا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده غریب حسوتی گلداری باندورا روشا سوریه لسر شنگاله و ایزیدیان روشا جن اوزاروکن وندا ین ایزیدی جاجانسا آنی فراخوی کرم بکن پیش روژگی سوریه گیب آرام به ویشی وازیجی دیار نبیه حتی روژا ایرو ایگو راست کمکوژیا داعشی هاته 2014 کسگی نکانی بو و ارکو مسیونا خواهی اخلاقی انسانی راب با پاراستنا جواکا ایزدی بکرا دوی دمیده هر کسی خوشبر جواکا ایزدی خدا عالیگی خدا ملگی و دوی بادان بونی ده بسری خواهی تکچونک بو تکچونا و هزا بو او هزی گوبری لشنگالی حکم دکرن لیدما گو داعش هات جبر داعشی جواک به تنیشتن و جواک راست کمکوژیک پر مزن هات اگر شنگال رزگار نبا موسول جی رزگار نده بو کسک به ندگر ریوی هرمی نه اوجی و نه پارتی دموکرات کریه اری راست عراق شنگالی پرچاک جغرافیا خود بینه ممکنه لی اما خصوصیات شنگالی جی هیا خصوصیات شنگالی همش عالی نتویده همش عالی اولیده خصوصیت تیبتمندی خواه نه اما عراق جی همو امکان خاصیت شنگالش بود چه؟ اش بود چه به امکانا گشتک دندر شنگالی ده قوت عسکری فوزه و هر توش چه عالی اولکاری هست اوج ملگی ده عراق ملگی ده افجی دیار دکه گو ازدیاد ترسینه مجید ترسینه انو پیش روزک روزنی تاریخ بو ازدیاد وان تخطیط دکن افجی انجام چه انجام و اتفاقی گوته نکرنه اگر اتفاق بینه فسخ کرن آرامی چیل به مجبورن روشا ازدیاجی برچا بگردن و ازدیجی وکا جواک وکا نتاو وکا اول وکا چاندگی دیروکی هری کبنار ور ناس کرن
Girti ji ber zexta lêgerina tazî neçûn hevdîtinên malbatên xwe girtiyên li girtika Jinana Bakurköyê ji ber zexta lêgerina tazî û derxistina belawan a gardiyanan duh neçûn hevdîtina bû malbatên xwe re. Malbatên ku dixwest têkildarên mijarê agahiyan bistênin û bi vê bonê disekiniyan ji hêla peywîrdaran ve hatin derkirin. Berdana Mehmet Salih Erden ji bo 6 man hate taluk kirin. Mehmet Salih Erden 30 salin girtiye û li girtika Xarpêtê tîpafê tê girtin. Diyar bû Mehmet Salih Erden di 11 çilê de bihata berdan. Erden duh li ser telefonê bi malbata xwe re axivî û vê agahiyê da. Ji ber ku min zexta poşmaniyê qebûl nekir, berdana min ji bo 6 mehan hate taluk kirin. Erden di nava 30 salan de li girtikên Amed, Ordu, Sêrt, Erzurum, Oltu, Gümüşhane û her wiha girtikê Hindî maye. Niha jî li girtika Xarpêtê tîpafê tê girtin. Pêrîgodarên Nêjame Nûçênî û pêşkêşkirin em ê bi klîbeke em ê hatиш ve bixwazin klîba taybet a ji bo sakînê cansız hat weşanin têgera çanda jinan a kevana zêrîn bi serdema 12 salvegera şadî te damizrînrêra PKK û pêşenge tevgera jinên ku sakînê cansız klîbek bi navê Sakîneyê çêkir. Gotin û awazên stranê ji aliyê Sîdar Amed ve hatiye amadekirin. Klîba stranê jî ji aliyê Faraşîn Demhat ve hatiye çêkirin. Kerem bikin ana